سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Imperatief. Deel 1. Imperatief 1. امریه یا امر کول لومړی برخه. Je bent zo lui. Wees toch niet zo lui? Je bent zo lui. Wees toch niet zo lui. ته ډېر سست یې، دومره لټ مه اوسه. Je slaapt zo lang. Slaap toch niet zo lang? Je slaapt zo lang. Slaap toch niet zo lang. ته ډېر اوږد خوب کوې، دومره اوږد خوب مه کوه. Je komt zo laat. Kom toch niet zo laat? Je komt zo laat. Kom toch niet zo laat. ته ډېر ناوخته راځې، دومره ناوخته مه راځه. Je lacht zo hard. Lach toch niet zo hard? Je lacht zo hard. Lach toch niet zo hard. ته ډېر لوړ وخانده، دومره لوړ مه خانده. Je spreekt zo zacht. Spreek toch niet zo zacht? Je spreekt zo zacht. Spreek toch niet zo zacht. ته ډېر نرم غږېږې، دومره نرم یا ټیټ مه غږېږه. Je drinkt te veel. Drink toch niet zoveel? Je drinkt te veel. Drink toch niet zoveel. ته ډېر څکې، دومره ډېر مه څکه. Je rookt te veel. Rook toch niet zoveel? Je rookt te veel. Rook toch niet zoveel. ته ډېر سګرټ څکوې، دومره سګرټ مه څکوه. Je werkt te veel. Werk toch niet zoveel? Je werkt te veel. Werk toch niet zoveel. ته ډېر کار کوې، دومره کار مه کوه. Je rijdt zo snel. Rijd toch niet zo snel? Je rijdt zo snel. Rijd toch niet zo snel. ته ډېر ګړندی موټر چلوې، دومره ګړندی موټر مه چلوه. Staat u op, meneer Muller. Staat u op, meneer Muller. تاسو پورته شئ ښاغلی مولر. Gaat u zitten, meneer Muller. Gaat u zitten, meneer Muller. تاسو کښېنئ ښاغلی مولر. Blijft u zitten, meneer Muller. Blijft u zitten, meneer Muller. تاسو همداسې ناست پاتې شئ ښاغلی مولر. Heeft u geduld? Heeft u geduld. صبر وکړه. Neemt u de tijd? Neemt u de tijd. زه صبر کوم یا تاسو وخت واخلئ. دا اصطلاح ده چې مطلب یې دا دی چې زه درته صبر کوم، تاسو دا کار وکړئ. Wacht een moment. Wacht een moment. یوه شیبه صبر. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. احتیاط کوه. Wees op tijd. Wees op tijd. پر وخت اوسئ. Doe niet zo stom. Doe niet zo stom. لیونی کېږه مه یا له ځان احمق مه جوړوه. راځئ دا جملې یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Imperatief. Deel 1. Imperatief 1. امریه یا امر کول لومړی برخه. Je bent zo lui. Wees toch niet zo lui? Je bent zo lui. Wees toch niet zo lui. ته ډېر سست یې، دومره لټ مه اوسه. Je slaapt zo lang. Slaap toch niet zo lang? Je slaapt zo lang. Slaap toch niet zo lang. ته ډېر اوږد خوب کوې، دومره اوږد خوب مه کوه. Je komt zo laat. Kom toch niet zo laat? Je komt zo laat. Kom toch niet zo laat. ته ډېر ناوخته راځې، دومره ناوخته مه راځه. Je lacht zo hard. Lach toch niet zo hard? Je lacht zo hard. Lach toch niet zo hard. ته ډېر لوړ وخانده، دومره لوړ مه خانده. Je spreekt zo zacht. Spreek toch niet zo zacht? Je spreekt zo zacht. Spreek toch niet zo zacht. ته ډېر نرم غږېږې، دومره نرم یا ټیټ مه غږېږه. Je drinkt te veel. Drink toch niet zoveel? Je drinkt te veel. Drink toch niet zoveel. ته ډېر څکې، دومره ډېر مه څکه. Je rookt te veel. Rook toch niet zoveel? Je rookt te veel. Rook toch niet zoveel. ته ډېر سګرټ څکوې، دومره سګرټ مه څکوه. Je werkt te veel. Werk toch niet zoveel? Je werkt te veel. Werk toch niet zoveel. ته ډېر کار کوې، دومره کار مه کوه. Je rijdt zo snel. Rijd toch niet zo snel? Je rijdt zo snel. Rijd toch niet zo snel. ته ډېر ګړندی موټر چلوې، دومره ګړندی موټر مه چلوه. Staat u op, meneer Muller.
Staat u op, meneer Muller. تاسو پورته شئ ښاغلی مولر. Gaat u zitten, meneer Muller. Gaat u zitten, meneer Muller. تاسو کینئ ښاغلی مولر. Blijft u zitten, meneer Muller. Blijft u zitten, meneer Muller. تاسو همداسې ناست پاتې شئ ښاغلی مولر. Heeft u geduld? Heeft u geduld. صبر وکړه. Neemt u de tijd? Neemt u de tijd. زه صبر کوم یا تاسو وخت واخلئ. دا اصطلاح ده چې مطلب یې دا دی چې زه درته صبر کوم تاسو دا کار وکړئ. Wacht een moment. Wacht een moment. یوه شیبه صبر. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. احتیاط کوه. Wees op tijd. Wees op tijd. پر وخت اوسئ. Doe niet zo stom. Doe niet zo stom. لیونی کېږه مه یا له ځان احمق مه جوړوه. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.